Moi wa Mafrika TV ke o hlompe ke be ke ba ke di khomo hlohle wena mo le ngona teng ke moputsela tsuwa hao ke re le bulileng hao tla wena ke le kwa le khotleng le phang wena moye motle mo he ka jeno re khotla le phameng di la dula mosotho e motle di nyeweng tse mmalwa haholo empa re tla ke re shebe nyewe ya ne mapolesane mosotho e motle a khobedi a ne a mahangwang lo re bele a lokela ho qoswa lekgotleng la masterata ka polao kapo dipolao tsa batshwaruwa ba bararo ba neng ba shwele mapoleseng mane a hlotse ka selemo sa 2019 sotho e motle mapolesano o tla hopola hore ra bona ho kenyetsa hlo ya mafokisi ka nako eno e leng superintendent ba bohloka makotoko e mong ke inspector Tshepo Molaudi o etsona le ho thweng ke detective inspector Mathibe le Abiele Ponwane e be Bongane Mzamani Tumelo Ntabanyane e mong ke Mpuleleng Lengwasa le Motero Mokgethi me ba bile le khotle mona ka jeno ka mmoilo wa bona agente Christopher Leputing lekgotleng la molao wa motheo mosotho e motle mo ba neng ba tota ba etsa dikgantsa hore mohlotshisi e moholo o sebeditse matla hae hampe ka hore jwale a emise kapa a bona hala sa thasello tabeng ya diphuputso tsa lekgotla la masterata tseo ba reng di ne di lokela ho tswela pele mo lekgotla leo ne le lokela le ke lo fumana hantle se neng se etsahale mono ka mothati o bitswang ka hore ke inquest mona mosotho e motle mo jwale ho tla botswa batho ba ka bang ba belellwa e ka ba ile ba bona ka mahlo ka ba ba le seabo mo ho neng ho etsala tlola molao jwale ke mo lekgotla le batlang bonnete ba taba hobane jwale mapolesa a re ona a hlolehile ka ba mothusitse mo lo hlile ho fumana bonnete ba se etatseng mono ya mosotho e motle kapa se hlileng se etatseng mono jwale ebe ho bala batho ba tla bitswa mono ba lo araba le teng ho utlwile ka jeno hore ntho eno ha e tlame o kaya ke se ha ona bothata jwale mosotho e motle le go tla lentse qeto ka jeno hore nyewe ena e kentsweng mapolesano a bobedi ka nete ha ya potlaka ka lebaka leo mosotho e motle e sentse e o bolella fela hore ha e sa potlaka e tla latela tsamaiso ya dinyewe tsa mofuta wa yona tseno tseo ba e kentseng ka lekgotleng e leng nyewe ya lekgotla la molao wa motheo he wena mosotho e motle ho ntse go le jwalo wena mmamedi wena moimo mo le hona teng taba e kgolo e ntse le hore na jwale ka ha le mona mapolesano ho bonahala hore jwale mokamedi wa sepesa sa Lesotho ka mothotshisi e moholo ile yena ya nang le matla a ka qosa batho na o hakae ka ona re tla utlwa mosotho e motle gona ebe ho tloha ha jwale ho ya la bohlano mane na ebe ho tla ngwetsela ko feng hobane jwale motho ka na ba ho nona lokela ba ne ba lebeletse hore lekgotla tla tshwara matsoho ditaba tsane tsa hore jwale ba ske ba iswa lekgotleng e ba jwale o taba la taelo e reng a ka neta modimo emisang ka ho qosa batho bana ho fihleletse nyewe ya bona e fedile ka neta ha ba le taelo mofuto o ho hangwe na mmuye motle mo Africa TV mme ko re na se le se bolelang ha ile mo lekgotla le itse fela nyewe ya potlaka na se bolela hore mapolesa a sa kang ka batho ba a bisa lekgotleng male mothusitse molo a ba qosa ka polao ya ba belellwa ba shotseng ditlamong tsa sepolesa re se re tla lebella utlwa ka nako eno mosotho e motle ditlang ka teng gona ebe lekgotla lona kapo bana ba bang bothusitse moholo ba tla esha ba ntaba eno he wona mmui ka nete motho ba bone ka mahlo batho bana bao ba belellwang ka ho bola batho kapa ba belellwang ka ho bola batho wena mosotho e motle ba bile teng lekgotleng mona ka jeno ha ka taba tse ileng tsa bua ke moahlodi e moholo ke hore batho bana ke mapolesa a naha ena a ntseng a sebetsa wona mmui wa Africa TV